Ciyayê cudî wekî hertim kumê xwe davu serê xwe. Hetanî bi berpalê di nava mij û moranê de, ji berpalê pêve jî her dever payîz, jêrtir jî bihar, deşt jî havîn bû. Wî jî wekî çiyayên dîtiriyên Kurdistanê her çardem sal di yek demê de dijiya. Wekî ewr û mij û moranê li asîmanên wê balafirên şer yên F-14 û F-16 jî kêm nedibûn. Roja beriya wê li gel bombebarana firokan çardorê wan bi leşkerên artêşê ve hatibû dorpêçkirin. Wekî mîroyan li ser girên çiyê reş dikirin. Her tim ji bo şervanekî Kurd di 105 leşkerên Tirk diketin tevgerê. Êdî dema êrîşek li beramberî wan dihate kirinê, tevgerek dest pê dikir bi vê jimarê nexşa xwe didanîn. Ew 40 kes bûn leşkerên artêşê 10,000 kes. Carinan ev hejmar bêhtir dibû, serê yek gerîlayekî 1000 leşker dikete nava tevgerê û berê xwe didane çiyayên Kurdistanê yên asê. Îro vê berbangê di nav Sir û Seqemê de bi bayê kur yê tu ji wek şûr de koma çavdêriyê ya ji 6 şervanên jin pêk tê berê xwe dabûne girê bilind. Da beriya ronahî erdê binixumîne û berdê tarîtiyê xwe bigihînine gir û bikaribin yekîneya xwe ji şerekî kuşdar biparêzin. Tu dibe ev gir jî girtibin? Gulistan ji silav re gotibû. Çi bêjim, divê em pir bi hişyarî û bêdeng biçin û hey ji xwe hebin, lê bawer nakim ew qasî nêzik bên. Ew ê bixwazin bi roj derdorê me bigirin û bi roj êrîş bikin. Bi şev bawer nakim ew hinde nêzik bicî bibin. Gulan, derya, hêlîn, koçer û sozdar hema hindekî li pey wan dihatin. Bi bêdengî, giran giran, hindekî bi tirs, hindekî bi guman hevrazî derdiketin. Dema nêzîkî serê gir bûn li cihê xwe rawestiyan û guhê xwe dane bêdengiya siruştê. Ji xwe ji sê tiştan dikarîn bizanin ka kesek li wê deverê heye an na. Yek jê deng bû. Dengekî herî kêm jî di wê bêdengiya siruştê de olan dida û ji dûr ve jî dikare bête bîstinê. Ya duyem ronahî bû. Ronahiyekî herî kiz wekî sûteka cigarê, wekî tayîsîna çekan, an jî cama saetên destan. Ya sêm jî bêm bû. Wekî bêhna cigarê, bêhna darê şewitî, bêhna gora. Ji xwe hêzên leşkerî bi her awayî hey ji xwe û agir û tayîsîna çekan û silahan hebûn. Lêbelê bêhna gora qet nedihate bîra wan. Herî bêhtir jî bêhna gora ji dûr ve dihate bêhînkirinê. Bi taybet jî ji bo gerîlayekî bi sala di nava siruştê de mabe, tiştên derveyî siruştê bêhtir hest pê dikirin. Lê ne deng bû ne jî reng bû. Gulistana bejim bilind, kesî dirêj, milpehin, newqizirav, hêdî hêdî derkete pêş û xwest ji nêzik ve li gir binêre. Ka kesek heye an na. Dema dît her tişt tenê di nava bêdengiya siruştê de ye rêka xwe domandin. Bi avêtina çend gavan re mane di nava gulebaranê de.
گل بارانک رنگین گلین آگری خطین وکی تیریجن لازری برپالا چیه خیچ دکرن وکی لیستوکه کی زاروکا بو شو دنگ و رنگ گله و نارنجوک توز و دوخان لاش و کنجن لسروان حزر و خیال حمی تکلاف ببون دنگ دست پیکی جسلاف هات بو قیر و قاجینا وی لحمی چیای جودی اولاند دا دنگ وی بسریه گله و نارنجوکا کت بو جخوا گلهین کلشکوفین وان لبر لوله بون و یکسر شرکی دجوار دست پیکر بو لبله دزانین ورا نجه شره و دویا زو جورا دور کون دما هندکی جر روناهیا گلهان دور کتن ایدی مترسیا ببن آرمانجا گلهان نمابو لحف جویان مابونه چار کس لحف نهرین پیشی جبور روش زو زلال ببه و ریکا خو بردوام بکن بریا هر در بهتر ببه رونی جدوری دور بکون گلستان جوارا گود گلان هیلیم پرسی چو بوش گلان گلستان دزانی هرکلی چارن وی ساوان دیار دکه دویا زو جورا دور کون لدیسان جی خوانه چار دید ببیجه در دوری وان هاتو بو گرتن او جمع بهتر نزیکی لشکران بون هما سینگ بسینگ بون دزانی نکاری خورزگار بکه ایدیش بو شرکرنی جی گلین وی تیره ندکرن جخوا او مترسیا آن بریندار آن کشتی آنجی ساخته که و دستیوان هبو بری خود جاری دامن و نارنجوکا خوب خود تقاند پارچین لاشوی پکیان جوری حمیا سر خود چمان دبون خمو خفت و هرس رکو نفرجی وکی آگر و پید هناوی آشا اتاندن ای باشا سلاف چلی هاد پرسی کوچر و جاره دریا برسفدا مخابن ساخ کتا دست همیا بیک دنگی و دنگی که بلند گود چه؟ نزانم نه بریندار نجی ساغلم لجخو گلکی نزیکی وان بو دبه چکاویش دسته کتبه آنجی گله وین نمابن لی مدید ساخ کتا دسته وان ده شرمکی دلتازین ایشکی زراف جانگا کور او دور پیچ کرن ناموسا ما ارزا ما بمپیکر دجمن ما خوین خوارن لسر عرضا ما لسر جیاین ما نهاجی لسر بدن و لاش ما وی کنو حنک خوبکن وی دجونا بکن و بچوک بخن بسلاف روی ایشا و هرسا خویا برانبری ما رکو نفرتا خو تیر بکن وکی گورین هار وی ایرو گووندا بدست خستنا کارخزاله کی بگرن ما چه خوالی لسری خواه کر ما کزیان خواه کر کر هما ما او بکشتا چیتر بو جوی حالی پشتی وی گوتنه همی بیدنگ بون آلیه کی دلوان خمگین و بکل آلیه دی ترجی ملول سرچمان دی و بهرس بو بریا طاریتی جه خو جروناهی را بهلا خو گهاند بونه یکی نه خو و چیروکا خو دو آلیه دل جبو هفرین خو و گو هست بون جیان وکو ریزه فیلمکی درون هر مرووکی ده دلاش هر مرووکی ده جدا جدا تی جیاندنه کسک نکاره جیانه کسکی دیتر بزانه در وی هنرمند و وی جوانان جوخه کسک نکاره خود در ببره سلاف نه هنرمند نجی وی جوان بو او شروانه که بیناو بو ویگا ویجی وکی پاچکه کی جقماشه کی هاتبه قطاندن خود سرگویا جواکه ده دید دما پالا خود دا دیوارین بندی خانه دما دیمنه هفرین خو یک بیک دهش خوراد بر او راین کو خوینه ودو هزینن دلوی و جدلوی بلاوی جندکی وی دکن آسه دبون و بین لید چکیا او باوی وکی چیای که جیرا بو پال پشت ایدیا و خواهین دید او دایکا کو تنج بو کو ویا شیر بدا خوارن دخوار ایدی او خواهین دید او هفرین وی ین دشوین شر ین گران د جوان را ببو مرتال
او خاین ددیتن مروان او خاین ددیتن جیانه او خاین ددیت دیواران او خاین ددیتن د 16 سالیا خود تبلی شر بو او تمنه دویا کو بخون و خیال جوانیه بجوان و آور و پیوین دلداری بهوری بانه دناوا شرد بهوری بون تنه جبوکو باوه وی پی سر بلند با دایکا وی پی شاناز با داکو گندین وی پی پسن خو بدن وکی دیتر لسر جیهان و جیانه او قاسی کورجی نهزری بو لی نها خود تجاری او قص بتنی ندیت بو خود تجاری او قص بیکر ندیت بو هر چار دیواران لگل آریگ خود کرنه یک و بسر سری ویده دهاتن وکی بخوازن و یاد جیر گرانیا بتونا خود بپرچقینن و بعجقینن هر تشت ویده می لبرانبری وی گلکی بی رحم و بی بخت بو حتی نیکو پی حسیا چارنویسا هر شروانکی وهایه دلی خوا گلکی تنگ کربو وکی کوزا آگر شوطاند بو ریک یک سال بهوری بو بسر دیلگرتن و جیانوی زندانه ده انجام دادگه و لیکولینه ده دبه تشتکی بردست پیدا نکربن او بردابون هینی جیانا باجارن مزن خانین بلند کولانین قیر دیوارن بتون قلبالغا نافگینا دنگ ماشینا خروجرا گرسین مروان نبو بو دمیجی ویده بیدنگیا شوین جیاین کردستانی لی دگوه ویده قلبالغا دوجه بو دکولانین بی چجو تام ده هرکو گاوک دا آوید دناوا هم بیزا تنیتیه ده دفاتسی نزانی بو جبو چه دیجی جخوا آلی مرووی هری سیر جی اوه بو گلک جاران تو سدمکی بی بجی تونه بجی دیسان جی دجی لی او جی نزانه چما دجی سلاو وکی میخورکی سرخوش وکی پنابرکی بیولات وکی زاروککی سیوی بی سدم و بی آرمانج دجیا آنجی ندجیا نه ده انجام لگرکی نه جی بداخوازا جیانکی لروژکی راستی خورتکی بناوی روبار هات بو او جی بری لچیه ما بو و جورا وگریا بو چیروکا وی جوخا کسی ندزانی چقاس چیروکا خواه جسلاو را گوتو بو او جی ندیار بو لی روژ هات سلاو دل بردا و سر وی خورته گویی جهره ما بوتانی تو جمن حزدکی دما روبار اف پرجه پرسی بو ایدی او 2 سالین وان بهوری بون یم پیک و جیانه و کچکک جوان را بو ما دروی حس کرنا جتا تو سدمکی من آج جیانه هیا قی روبار تی نگشت بو واتا تجنچاریه بمرا زوجی نا من تشتکی وها نگود دست جه برده از جنزانم از چد بیجم روبار دیسان تی نگشت بو لیدزانی به پرسان ندکاری تو برس وکی راستور بگره. پرانیا شروانان وکی قمریانه. جرافین خودما دقتن سری لوان زیوره. به تنها خود نشیم بفرن. قمری نجبر دوراکو دفرنه تفلی رافین خود بن. او جبر قمریین دیتر ین دوی رافی ده تفلی واند بن. جبر هیمبونا پیک و فریان تفلی واند بن. او بوی گرسه خواهید بینن او قمرین فرین بتن پیک ناینن آنجی او هزاوان تنه هست خوهش خواه لسر جیان زال بکن و چاخه جاوه خواه لرفه خواه دگرینن سلاو لگل هفسر خواه بریار دابون بچن چیه لگوری وان بریارک سیر بو لی ده بریار خواه ده مسوگر بون جخواه جیه من نه افدره از نکارم لورا بجیم گوتو سلاو روبار با آوائه کی کویا بپجرینه سر خواه جاند بو لوی جاره او نبتنه بون دما اف بریاردایی که چاوان 3 سال و نیف کربو خوربت کچیکه که پرزرک هنارک سور چاف قحوهی و هرتم جی دف بکن بو
وکی گلوپک زر آنجی فندک دناوا تاریتیه ده تاریتیه رشق مرده ده تایسی پرپرینک و کلیلک بلاوی جیانه ده کرن وکی هبونک خدایی و خزایی جا آسمانا بیتو همی زهابونا سر عرده همی بدنگین مرنه همی گرین تنبونه همی بیرین بیبرسف خیالن راستی دور تو نبکو تنه کنو خوشیه لسر توان زال بکه او هنده جیاندار بو غربت مازاروک نجه درک سهرویا جیانه بونقی دما هر دو اویندار لگل بر هما هفجین آخوا خربت آخوا بر بچیاین بوتانه کتبون ری سال 1998 بو. نزدیکی 4 سالان بسر دیلگرتنا سلاو را بهوری بو. لیک هلجانی آویا وی روژه جه تولیبون آویا دستپیک بهتر بو. وی جاره لگل ظلام خواه او کچکا خواه هورک وکی دستگوله که دچوچیه. دما دشت گوند و گلیم بوتان درباس کرن و خو گهاندنه یکی نیا گریلایان سرسامی و ماتمانه کی کور به هر کسی را دست فکر بو. کی جان شروانی چاو بخوربت بکتا زمان ده دفده ده قرسی چاو ده چالا خود نوخت بون. گریلایه که 3 سال و نیو گوت بو شروانه کی. باورم ده شورش تو آلاتی ده و تم ملتان ده تشتکی وها نبویا. اری زاروک دناوا شران ده مانه هر تشتک هاتیه سر زاروکان لبل زاروک تفل رفن گریلا بوی دوی تمنی دقت باور ناکم هرکس برنگه که لسر خوربت دا آخفی لبل دماوان یا آخفتن جی او قصد تو نبو بشف روش جاین بوتانه جالین هزین دولت و دهاتنا بومبا باران کرن و تفگرین مزنین لشکری به تانک و توپ و فروک و هلیکوپتران دهاتنا لدار خستنه ایدی زنارین چیایان ده جه خدا عاجز دبون. سموریان نفر خوال زینداریه ده کرن. برفینان ندخواستن ده جیر برفی ده درکون. گزوانان ندخواستن خو بداری خو و ببستن. گویزان ندخواستن قالک خو بشکینن. میشن هنگف بهتر خود قرمه داران ده چکاندن هر بر ببنه عرده و ده چون. دار وکی گووندان بریان لسر وی روژا هاتی چاندن آنجی وی روژا قرم آویتی دلیان. گو ایدی شاش مابون. نه دزانین نه لجور بمینن و شتینا بمرن نجی بچین گلی تیر آو وخون و الور ببوما بینه کشتن. پس کووی دناف زنارین آسه ده لدورین آسه تر دگریان. ایدی ندو خواستن بری خواه بدن مروان و افرازی بچن. جیان لبهشت دهاته کشتن جی جهبونا خو شرم دکر و جاره جی نجی جارن دیتر جداتر همان وکی جارن دیتر دیجی 48 شروانی 10,000 لشکر بری خدابون چیای کردستانه لشکرین ارتش خریبن و آخبون پرانی آوان جو خود دشتن ولات کردان جی ندیتمون حتی نی چیاین وان ببینن لبله وکی بچن ولاته کی دیتر جدستن داگرکران رزگار بکن به هزو درفت خواه یه بقاسی هایی بره خوددان چیاین هفتانینه و چیاین دورو بره. یکی نه اکو خربت و دایک خود ناف دبون تولو خربت ج 15 شروانان پیک دهاتن. آنجی 14 شروان و زاروکک. دراستی ده شروان دیتر جی نپرتمن مزم بون. هندک 14 هندک 15 هندک جه 16 سالی بون مزنا وان 18 سالی بو لحمی گرو گورین چیاین هفتانینه لشکر بریکا هلیکوپتران هاتبون داوش کرن
دواتەیەکێ de derdorê wan hatibû girtin. Ti şer nebû lêbelê ew çembera şerekî dijwar bû. Ger şervan derbikevin pêşêzên artêşê wê çaxê şerekî dijwar dê rû bidaya. Şervanan xwe di şikeftekî de veşartibûn. Misoger bûn ku hêzên artêşê vira nas nakin û dikarin xwe di vê şikefta kûr de di quntara çiyê de veşêrin û xwe biparêzin. Hevala silav, tu heyş xurbet hebe, negirî, an deng jê neyê baş dibe, bi me bihesin êdî rizgariya me tune. Nana min hey jî heye, lê dîsan jî şikeft ne pir ewle ye, dibe ku şikeftê nas dikin, dibe em dîsan jî heyş xwe hebin û amade bin. Amadebûna wan, wekî her tim, narincokê wan bûn. Bombeyên di destên wan de ewlekariya wan bûn. Ji xwe eger sağ biketane destê leşkeran, yekser dê bahatane kuştin û termê wan jî bahata şewtandin. Ji ber di van tevgerên dawî de termên hevalên xwe yên şewitî ji deverên şer kom dikirin. Her dever di nava dû duxanê de bû. Ji aliyekî ve helîkopteran leşker bar dikirin û vediguhestin, ji aliyê dîtir ve jî ji bejayê leşker şikêr bi şikêr qul bi qul şervanan digeriyan. Tenê bi roj dikariyan bigerin. Dema şev biketa ser rûyê erdê, wê çaxê dem dibû dema şervanan û leşkeran xwe dişûna xwe de diparestin. Hêzên artêşê yên li wê deverê digeriyan êdî pir nêzik bûbûn. Dengê wan pir hesan dihate bîstin. Her deng nêzik dibû. Destê wan bi têla narincokê ve dişida, hestiyê pêçî wan req bûbû. Gurpêniya dilê wan dihate bîstin. Xwîn di laşê wan de bêhtir diherikî. Hezrê wan ji her demê bêhtir zûkar dikir. Çavê wan di tarîtiya şikeftê de jî ji deverên ronahî bêhtir didîtin. Laşê wan wekî maşîneyeke bê xwarin û bê avkar bike hemî pêdiviyên jiyanê ji bîr kiribûn. Dengê mirinê û bêhna xwînê beriya rû bidin dihat. Deng ji her demê bêhtir vêkeliyê bûbû dijminê wan yê herî mezin. Ji ber vêyekê jî çavê tevan û guhê tevan tenê li xurbet bû. Xurbet, zaroka ku hîna nû gavên xwe avête sala çaran, zaroka ku hîna bi wî piyê xwe hûrik dixwest pêlekanên jiyana xwe derkeve, zaroka hîna kaniya kenê wê dest bi herekînê nekirî, zaroka hîna bîbikên çavê wê baş netayîsandî. Di nîvê rojê de, di nava tarîtiya şikeftê de, di jêr keysa bêdengiya mirinê de, di nava bêliviya çarda şervanan û matmayîna dayîka xwe de êdî tuwa te nedida jiyanê. Û zarok dema her tişt jê re bêwate tê, yekser dest bi girî dike. Hemî şervanan dest avêtin pîmê bimba xwe û berê xwe dane dayîka xurbet. Dayîka xurbet, an jî rêhevala xurbet, silav, yekser destê xwe danî ser devê xurbet, da ku wêya bêdeng bike, heta ku leşkerên derdorê wan ji wira dûr bikevin. Dengê xurbet nehat lêbelê qerebalixa leşkeran pir ji nêzik ve dihat. Kêliyeka bi qasî temenekî dirêj û dûr bû. Piştî wê kêliyê her dever bêdeng bû. Deng qut bû. Ne ji derve, ne ji hundur deng nedihat. Dengê xurbet jî qutbû bû. Êdî qet deng jê nedihat. Ne tenê yek, lêbelê her çarde şervan ji yek tiştî poşman bûbûn. Ji wêyekê poşman bûn ku wê kêliyê çima narincoka xwe an bombeya xwe bi xwe de neteqandibûn. Ji ber êdî ji wê kêliye û pêva careka dîtir dengê xurbet nebîstin. Xurbet fatısî bû.